प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मते PMKSY 2.0 स्कीम KA2 कांतिलांगसो WDC long watershed yatra mate Cheroktok Amei Kidamtang thang ni phai krehinier ni soil conservation Diphu division atum patirpi ponsi Korkanthi constituency long Pradhanmantri Krisi Sinchai Yojana 2.0 ke dengpon Cheksulangso watershed development committee atum watershed yatra aputhak Cheroktok Amei kepadopon Bangso mai pangcheng pon pe prang Cheksulangso watershed development committee ang kang along bricks channel kaselam ponja phan pura bhumi pujan mate purthimi akardom asai sitami kedeng padupong Bangso phi watershed yatra me mate langkirim kibi kachere nang jepu thak Cheroktok Amei padupon Bangso mai long alang litum ke than pon ake non pure thelong lang ki do aphan mate percent ki jum bom pen ajok saikati ki pen danglok ki jun je phan alang sitami kilong nang sung bom lo Lasya anutin abang putin sitame langkirin kibi kachere nang jepu thak ardi do jot pen chithan paklar pon Korkanthi VDC chairman Kangbura rong pikache tongdun Bangso Mailong soil conservation samilangso range officer Rajen Taro assistant soil conservation officer Diphu division atum chetongdun Anparta keongdung self help group klembang phiatumapan watershed committee atum chetongdun lo Lason si Cheksulangso watershed committee tumang pongpen watershed warrior klembang phubang phiatumapan certificate mate kehokalu sitami aluhia tumahin pen pajerpong এটা gathering আয়োজন কৰিছিল 500 people approximately 500 people আহিছে and মানে আমি বহুত ভাল মানে পাৰ্টিসিপেশন দেখা পাইছো যোনটো জনভাগিদাৰী বুলি কয় people participation হেতু আমি দেখা পাইছো and আজি আমি ভূমি পূজন কৰিলো দুটা ভূমি পূজন কৰিছো শ্ৰমদান কৰিছো মানে ক্লিনিনেস ড্ৰাইভ কৰিছো যত নেকি আমি আমাৰ বনোৱা অমৃত সৰোবৰ যোনবিলাক আছিল যত নেকি আপোনাৰ বেৰা বেয়া হৈ গৈছিল এইবিলাক আমি বেৰাবিলাক আমি নিজে ৰিপেয়াৰ কৰিছো দুটা ভূমি পূজন কৰিছো মানে নতুন আপোনাৰ প্ৰজেক্ট আপোনাৰ লৈছে ইয়াতে আপোনাৰ দিস এৰিয়া প্ৰজেক্ট এৰিয়া Dong mukak pen semsing ti carbing long life